Anganain huanain, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay katin na po'y agdepot na pala iti asen tanay. Gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay da, di ka man matagbalin na barayuboy huanay. Iso nga awan aasinson ti biyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot tararamidag no di kat panaginot? Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdangtan to daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mangnamnama kadag iti anak ta. Kababain. Nasingpet nagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takit din. Agsidata iti target. Naimbagtulan mo makaurnong ta ni ti ano akwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya, tay suntilutwak. Awanay, inla ko kaon tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ti nateng ita. Isa di ka basta mangalay ti mula ta anatang. Imbes asidaan ta, ilako takid day, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yemot mo pa yan. Sana panagimaot, panaginot ter aramidag, sana panagimaot. Datanto madla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. May balis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin nak, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait! Ay na, nagadong asim dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkin. Mala, mangan kayo laang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, awan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilimang namot ipagbambanugan may akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga laan. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Isa bagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutam nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Isa nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, amangan do pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan, pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakabaw.
Kasta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang aron ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Tayo saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak ang naimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko nga road. Saan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta ang naimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga minjay inayaw. Di kayat nakit gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo takasapulan. Una, ngam agsida kayo matiti na sustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga mintiawan urnong na. Nang runan no kaste mapanan ti edad. Awanen ti rumbang ayurnungan niyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo matbaybayan no bilang. Lalaka ti agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngam inton adda tayo iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaol nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan ta dabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan ta nagdardarasak. Ay, sige, mapanakaon. Madlaw nabisinan kayo Ay, wana tanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan ijay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipalan mi itin na poy. Anya? Uray kumano palubusan nakagluto iti sidak nga uray puro anateng laang. Hanggang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung ti ugali dya amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, sana tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan nyo nga mawang madangdanggan na. Natangkin lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantantaw no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mo ta pa ng parparigat mo kada taon, pableng. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mo ta sikat agdayit? Luata. Ay, tarumwarak nga rudbiit. Papanamanay. Apaya basta tsimpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga nakanak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, taumay matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo.
Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sida inyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay na, inlako kon Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday jasidaan ta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabale, sa inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaday, wanay. Wanata, mabangbangunggot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman ak bakay. Agyaman ak tariniing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gistay ipankon bakay. Apayaya. Nailungunak ka naon. Katumay tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpat iti langit ni diriniing nak. Ay na, naimbag tariniing nak bakay. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ang jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo tinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na di bakit? Umadanin sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. Adaramitag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, tay irwar ko tay karton anangik kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na ayatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasawt. 5 gasawt kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak sinagbalin nga asawam. Intangarod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta uy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta di tilubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa ila tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga ngamin ti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtiagbiag akas ladon kandon ya Mapantay ti lugar kayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may na kayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta kanda dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan nakman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan ka, Pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Ne, itaman pa, yaman lagip mo ti anniversary ta. Ay,
Maliplipatak pa'y ki din day tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakay. Ah, Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti litsaon, dakkel a cake, ken agluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Intalamangan ijay plaza na, isupay ti matipid ta. ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadangarudan kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Takalpasan na. Inta gumatang ngayon iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tantabang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Un, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldaway. Pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Sa itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Waneng, agring ka ma. Waneng. Apay ay alakay. Ay, nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Unay ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi, nakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko, Anya? sakit. Ay, kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyos Hospital? Ay, di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na di hospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yo. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalab. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunagyo idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunagyo ita, tatang. Iso apilyen yo, dagiti ipapaunagyo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itay itid makanat ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti ipaunagmaw. Unay matan ti kastoy. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't gaya man ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastoy. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo, nadaan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta.
Isu ka day atong galpandangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak kami ti kasta nga aramid mau. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam ko naing. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano ti balasang nga anak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso di ka umayan. Tamangan no masulisog ka mangan iti may parit na kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Inton kumaro ti sakit mo ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag. Iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama. Kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano agbiag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbiag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta isuting gatgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kabsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti maysa kabsat manugayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, ganda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Jakilibak, ganda. Naitati puno. Kunagtupay ka. Bayanaramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautagan nakman, kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda. Nagsina kami ngaminain kat ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apaya nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Ididay ta, kabakis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Adan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Katawan pagbayad ka. Ayawang kwartak. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaama makisaritakin ko na kabagais. Please, uray tagayim mo may. Ay, ngala, wan. Wanan ka bagais.
Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Ket pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga hisapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngem panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan ati utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapaap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapaap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya nga at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na dya akabsat mo, Rina. Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang, garda. Kinwartaan naklaang dayjay akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kang kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababain iti kastoy nga raramidam. Nalangarod hulugak nga raw. Apay, di mo inay ayo aya ka bagay. Kat gayim mo may. Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababain na kun ijay gayam ko. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo tanadagos ni garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak kabagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailaang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balin may kadwa nga inam. Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tata? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko talaga akastra Mga sawa kay manan lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makagkat-katasak. Itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papuno takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan diya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbis na naragsak da kan ni garda, kalat mutan ngayon suka na.
Wan nga rod, ah. Anya nga tangay ti kinayat na ijamam. Tsaka mo, ante. Saan mo tabak ng nitatang? Ken lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana, kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. Dinto asya kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, ah? Sino nga ti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akasta ante. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Isong agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasuma. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na. Uray pauna la abbayad ka na kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin, garda. Ilugar mo mati panagsingir mo, ah. Lagado ti tao nga agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko mati pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkapi kan nangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa rin. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kasta aya. Ay, mabit lang antay. At daawag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay mga sawa kayon aya tatang. Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang pay mati kwartak. Agur nungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, tagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tagbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal tibiyagitan. Iso amasapol nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet ka napintas wano ubi, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, nagproblema akiti kwarta ita.
O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laeng. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti ininted ko ken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Oh, saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan nasingirin. Papanam, Primo. Dita balay da na Gardante. Manan, kanayon kamutan na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tani, algawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mutan na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kalpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubing agar aram kanyak, Garda. Sika siguro, ah. Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Ah, Mga sawa kong tatang. Ha? Nayaasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit ta babalasang isupay laeng may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kay langarudan. Akay, sublatim may. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga ruday. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kayso ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda.
Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya agardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakas na at nagpadada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabages. Rumbang nga ta respetuan na kanigarda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga ita tan nakailiw-liwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Iso abay-bayan tayo idan, kabages. Inton bigatan ti kasarta, primo. Wan nga rod. Excited ako ng garda. Tinak ka di ibain, primo. Nga oray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talagamat nga ay-ayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ay-ayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga rod ayan. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Hindi saan itan? Inutil mo't tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na kanigarda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kenkwana. Ay ka, awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay sanay! Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Ta si ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah amam. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan, iti gayem ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod ti nang hasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Rina. Alaga gayem ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Papadaman ng George.
Nagdakkel man tabag maun. Agpasyara kiti lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapanid jay, aggas-gastos kalaang. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin no, biyam. Tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, anya kumamot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tso ayan nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw. Jak simuraut ken ni George. Mayat ket di tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo, nana. Nabandog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam. Kaaruba yu ditoy. Adadwa akaruba mi, nana. Dagi jay ba, no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti kaaruba yaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mon. Anya? Nagawid tan sa George. Umyan kayo, nana. Ta awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Nukasanaw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukan no ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fan daya. Awan nanang. Ayan na ayah ti ibagbagam masilid. Dadya pa no? Ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis may tididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numang da kayo kababain. Ay, Nala, agi na kayon. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagpasit di balay da. Nagpudot pa'y awan electric fan da kabagays. Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta kabagays. Paada mo siguro inaanak ko rapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y kabagays. Ha? Tiyak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay kabagay. Dahaw! Awan day ta kasar-kasar kabagays. Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasarkon ni Jane. Kaya't min ti maaddaan iti anak. Ket mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uray saan kayo nga agkasar, George. May mayat mutla nga ano agkasara kami nanang. Ay da, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Saanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw. Iti damaw, nakalala iluda iti tunggal maysa.
Nga may diag baybayaga, kanayo na hindi pa nagapada. Sa bali kami ko ni Jane, nanang. Ay basta, di kay pailag kasar. Ang pinaliiw kayo pa yan na imbag, iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya tinam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane dali ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot laeng kas manugang na. Uncle, da kayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga inayat kayo iti nobyam. Gala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkol, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Naltasan ti kasarta, Jane. Kat nakarag-rag saka kiunay. oray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lata ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayak nga eh. Kat love na love ka nga rod. No, kat kasanaw. Ag nagtangarudan ni di balay me. Ninanang ti pampanunutot. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak kabagay. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na kabagays. Katsakti may sa ninong na. Anya! Iti ko nam nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito, mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod, nanang. George, kagura na tan ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasya ajar na. Tanabig lang amin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George. Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan na. Asinaw ti agkasapulan ni ti driver. Tay customer ko aser serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta
Single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo't ka na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasimput dayjay. Saan ana imot? Kasta ay ananang. Ang sa anak mo't ka na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siya ti makaamaw. Basta ibakam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag construction. Ay, kat si ka Ay, wen nga rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruksyon. Maininitan ka pa'y. Kabaalak mo't kitli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rono no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver? When, ma'am? Wen, mambina. Isu ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. Eh, when, ma'am? Awan ti nobyam. Awan apulos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga ron. You are hired, George. O bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko. No, kung naktumo ngamin kin ka. Ti pagsidaawak, apaya masapol a single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mo ti Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo pima ni tsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang, Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dato tinayon na. ha? Eh, kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo na yunan. Ay, basta nayonak. Magus-gusto ak ngamin ti serbisyong. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Eh, kwa? No kayat mo ti gumin awa ti biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga min ti madan iti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Na- Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, aday itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na! Ay Nagpinta na bagda ito'y anak ko. Dua, mate. Kukwak da ito'y adwa. Zaggay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jen. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan no mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kit pumanawain. Ay, saan, nanang? Amuyo mo't nga ay ayatak ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, no kastaman bilang sa andak alabdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalabdan ka ngay. Okay lang, basta mapera.
Anya? Ulit naman dyan yung bagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isa natin nagtirik na kan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, lubi lang laeng. Adda ka di pan nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta, data nga ruda, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay kwa, ay saan pa agkasartan taw, kalpasan tidwawon no talyo atawin. Kabagis susima. Ada nangig kwa damag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Pudno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismosa mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Pudnon sama at kabagais. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Dan sabot nagpaiso relasyon da kabagais Kay, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamday anak mo kabagais da ada asawa na. Kasanood dumamuan ni Jente amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagais. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaam ta maday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Ay, kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabiit lang nga ro taalak diya kwarta. Nagapwam manan si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ampag mo dito'y balay. Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayaatan nga! Awan mo insang po mo pagsayaatan. Naimbag pa'y tidatu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanon to pa'y ngay. Awan latam mo kaun, Jane! Itulod kan nga ag-awid, George. Ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulad taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo nanak ko. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga naman tiyo, umay ko.
Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gayam sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, ah. Sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, ingkagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo ti Jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay Jay Ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George, lakay! Mapantapay lang yung Jay Ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May isa ka nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day Jay George? Apay, tinumpa na kayo ni nanang. Awan. Adan sa bagbagtit na. Nyaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane. Bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na kanin Sorry, Jane. Bakit? Promise. Sana na maulit na jay. Nasisira pa lang amin iti kwarta na. Bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen, nanang. Nabayagan nga impagnak ti papeles ko para abroad. Katagyaman, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't, nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wine, Jane, kat ay na. Agyamanak ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka, Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyabanak anak ka. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyamanak, no maapresyaryo ti maararamida kada kayo, nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipagnati papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y, nanang. Kasta aya? De panawan da kun ditoy. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo, nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo, nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Si Maron no nga ro na nag-abroad ta anak ko kat duwadan nga gasawa ang nagtrabaho iti abroad. Binulan mo't apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan nakaurnong dagiti agasawa iti kwartada kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good dan, nagnegosyo da, kat adamat ten upat nga anak da. Alakastan, pikab sa atwa nagayem mo, susima.
Hala gagayam, di tanti nagpatinggaan, di sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ay na, umanda ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subay, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man ni di piyestaan rin. Ay, nakamarangmang man ni jayan. anya, ay una yun, katay sweldo na kanina na karidad ngay, intad na kada kayo. Saan? Una na, nakadulay. Agam jak pachay. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jay amayaw. Ay, sige tabaunak man dya po ko yo. Sukunan na ni tatang, tapno saan manan ang may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manak man na ito'y kakanuak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga laka nito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tamangan no agbartek kayo manun. Ay, agawid kan. Agawid nagtaon no madamdama. Agawid tayo na. Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan ka apaw. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Rabi ay, gumawan pa ilagay mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibus tikas tao, yakalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang ngamanyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad at dana mo tagpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginom. Sa tidyak kayat. No ada pa panan dagiti ay na makisursurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang iti kastingar aramidan na. Ramanam ka diday tu tapay nga inaramid di manugang kaw marinsa. Ay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, kasta tararamidan day di lugar da. Nagimas ka, ramanam Saan na yan napaiti kasta maray? Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mintap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mo dyan, mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta.
Saan matla kaya't dagiti kabalay ko rayto? Makabarte mo gayam day tamaray. Sana balay ta italaang maray. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana maray. Sa pulong da kay maray bay. Agawin na mo lang, maray. Nalang araw da, ibusan tanday to'y. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Store. Ay, napanan si kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas trakak ngam di namat kayat. Apaya nagbartag kayo. Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na di mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dukwa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas ngay churam sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay di sura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, naikatoy. Bakit ko na yata agungat man ay? Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Taing kagdigaws. Malamilak. Pagdingusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdingos sa bakat. Tapno na bang loka akaabay ka? Apay ang katusang ay bakat. Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka ang agpaisaw. Anya matikas ta nga aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Nga ruda, sa intunawan kwartada, kasla kakasay, kasla nakuturan na manok. Agtalak man mo di ta Insa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. At dangarod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami, tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Nga ruda, feeling baron dumong kami na itangamam. Lakayano na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, ito yung adagos kanyak ti sweldo yo, tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napanan-manan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadi mat agidulin iti kwartana. Makamuda di dagnakam.
Awan lang rodan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga ron Nasingpetan sa ngamin unay, bakit? Iso nga agabuso ni tata. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayon, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasla danum laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay ka laang at agsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo store. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman din ako na. Ay, pagsasarungun ng tumanti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mau. Yaw, awan mau, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umaya. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje, bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangas. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangas. Maulawang. Agpatanggan ako na matayak san. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Nakadiskrasyan nyo. Tricycle? Motor wano niya. Natinagak. Itlay tugtugak. Ayawanain. Naburaksan ti balay ti utek kao. Ay na. Apay nga nga grabrabi kayo. Aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Ang lisi ka tabagkatikaon. Ay namatay ang sana. Ay, Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay. Napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mo laang. Apay nga jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tanirabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na. Apay nagpartag kayo nanang. Second time ko lang dito yan nagawa. Sana'y nasa Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw-awan ni ti dudukot. Pangyaw awan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Jack, amo kada kayo. Lukasta, agin ilom ka matan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot naman nga rod nga agsyat. Bakit? Kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag syat. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit?
Jack nga rod mo, Greg. Di da man nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kinalan din siya. Kapanamit angay. Ay, humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo, Jay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartak dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan. akasta damatan. Nakasursuron nga aginom ni nanang baka Anyamat din ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! na ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matain. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dita anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ko. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulo. Anay ko. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag matisaka kaon. Apa yun nga'y? Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan nyo nga minan ti bisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugyak mo nga minan no diya ka ginuman akaw. Diya mo kayat nga bakit ka ti agkunkonsumisyon na. Ha? Nauma ka nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na! Manunatawan na pamagbaga! Ti may bagbagakin ko na. Ang gamawa mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yo, hindi na panalawas tatang. Awanan. Naregreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa'y ta sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orurayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday baga kinkwana. Ni, apa yan nakasukat kayo, Luna? Papananyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Sa dino, Lulong? Ijay pistaan. Tibinan nak. Sana balay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ti magna. Ala! Anyat ko inyo di piyestaan na yan, Lulong? Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa? Ang pakada kayo pa'y akadananang kantata? Ay sana. Tadidak mo't la palubusan dagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Wala! Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Naumayak may. Ha? Di ka pa inapan. Wan! Nagdigusak pa'y ngamin. Mala! Intayaw! Addan dagijay trupak kijay. Sa latawanan. Diyak kayat tiyag absent. Malalalala! Intayaw! Apay nga agim impake ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adda na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa'y iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti papay da. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagnay?
Ay, natangken mo't ngamin ti ulo da. Iso panawan tay idan, tap nagnakemdan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya, sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na berjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo tan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kan liklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapul ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ta da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Ngala, sikat ti makaambo ba kahit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Ay, kakastoy ah. Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yun dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na mo kingkwana. mayat amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Kat, anya ngay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga road. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kayla iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami ngagsubli dito balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May ka, nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay kumatag na kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakanak gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat iti rigat kan ginawa. Kat no daduma adamot pagsayatan ti papanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita, adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak, saan kami nga agliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang